bakwethu siyadibana njalo uhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule ulamukelayo umfundisi uEsindlovu ihamba lo mfundisi uOpi Mpofu sikhangela incwadi kaSambulo incwadi engumangaliso incwadi esincedisa ukwazi insuku zokugcina ngaka ngela umfundiso ozasincedisa namhlanje vumani ngiphinde inombolo zocingo u0718 444 196 nxa ufisa ubana uthole ugwalo olubizwa kuthiwa the great controversy ngesilungu kumbe impikiswano enkulu phakathi kwaKristu loSathane kumbe impi enkulu phakathi kwaKristu loSathane yiyo incwadi echasisa kakuhle indaba esikhuluma ngazo. Mfundisi Mpofu siyakwamukela. Siyabonga mfundisi wami. Ngithanda ukubingelela abalaleli ngegama lenkosi. Siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho esiqhubeka khona sikholisa ndawonye ukufunda ilizwi lenkosi. Ngiyakhuleka ngiyafisa ukuthi sikholise ukufunda iBhayibheli lokuzwa uThixo ekhuluma lathi. Kwedlule lapho kusincedise ukuthi silungiselele ukuzwa kwakhe kwesibili ngoba isisiqoqela sendaba. Siyabonga ukuthi sesihlangene njalo kule iviki uNkulunkulu sengathi angasenzela umusa sizwisise njalo indaba esixoxa kule iviki. Umfundisi uOpi Mpofu siyabonga. Siyabonga mfundisi. Namhlanje sikhangela incwadi kaSambulo esahluko sika 15 angithi. Kunjalo. Ilamavesi angamanengi indimane ezilutshwana singayibala singayifunda yini. Sambulo ngo15 ngisukela kuvesi ngo1. Ithi yona ngase ngibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu lesimangalisayo. Izingilosi eziyisikhombisa zinezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina. Ngokuba kwapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu. Ngabona kungathi ulwandle lwesibuko luxhumene lomlilo. Labavela ekunqobeni isilo lomfanekiso waso legama laso bemi ngaselwandle lwesibuko. Benamahabhu kaNkulunkulu. Bahlabelela igama likaMosi inceku kaNkulunkulu legama leundlu bathi mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho Nkosi Nkulunkulu mnini mandla wonke. Zilungile ziqinisile izindlela zakho wena Nkosi yezizwe. Ngubani ongayikwesaba? Nkosi adumise igama lakho na? Ngokuba wena wedwa ungcwele nezizwe zonke ziyakuza zikhuleke phambi kwakho. Ngokuba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe. Emva kwalokho ngabona kwasekuvula ithempeli lethebaningeli lobufakazi ezulwini. Kwaphuma ethempelini izingilosi eziyisikhombisa ezinezinhlupho eziyisikhombisa. Zembethe ingubo yelineni ehlanzekileyo nekhazimulayo. Zizibophe ezifubeni ngamabhande egolide. Esinye sezidalwa ezine sanika izingilosi eziyisikhombisa izitsha zegolide. Zigcwele ulaka lukaNkulunkulu ophilayo kuze kube phakade laphakade. Verse 8. Ithempeli lagcwala intuthu evela ekukhazimuleni kukaNkulunkulu lasemandleni akhe. Akakho owayengangena ethempelini zingakapheleli izinhlupho eziyisikhombisa zezingilosi eziyisikhombisa. Izindiyane ezilutshwana mfundisi. Kunjalo. Kodwa eziqukethe indaba enkulu. Ake sisibukule sizwe ukuthi thini. Siyabonga. So kuSambulo lapha ngo15 sesibona ukuthi sokungena umbono omutsha. Sesiyiphethile indaba yengilosi ezintathu. Sesikhulumile laphana ngokuza kukaJesu. Ngifisa ukuthi sinanzelele ukuthi izahluko lezikazi bhalwa ngokulandelana kwazo kwezehlakalo. Ngokulandelana kwezehlakalo yes. So lapha sesitshengiswa uSambulo ngo15 loSambulo ngo16 ziveza lokho okuza kwenzakala kulabo abangamukelanga uNkulunkulu. Kumbe ngithi mina kulabo abangakhethanga uJesu ngemva kokuvalwa komusa. Yikho kuyakwenzakala kubo la. So ziveza ukuthela kolaka lukaNkulunkulu hatshi ukuthelwa kolaka lukaNkulunkulu okugcina okwechibini lomlilo. Kodwa ukuthelwa kolaka lukaNkulunkulu okuyakwenzakala uJesu engakezi emhlabeni. Kulabo abangamukelanga ubani uNkulunkulu. Ungakayigajana mfundisi ake sichasise uNkulunkulu lolaka into engane azihambelana. Siyabonga. So si abanye bathi kathi uNkulunkulu nxa elothando ungani ulolaka. So lapha sibona ukuthi uNkulunkulu okuyenza ajezise abantu. Yekela nginika isibonelo ngithi uNkulunkulu angeke ukujezisa abantu kumbe athathe abantu abangamamkelanga abase ezulwini. Uyabe ngasahloniphanga ukukhetha kwabo. So la nxa uNkulunkulu ezaba lolaka ajezise abantu
ulaka lwakhe kuthiwa lulaka olungcwele kasolaka lwethu lwabantu hayi ulaka lwethu lulana ukuthi hayi mina ngilidalile ngoba ngiyosidalile ngathi kumele liphile kanje kodwa kalinjani kalivumanga sengihlonipha ukwenze njani ukukhetha kwenu ngezinye indlela uNkulunkulu ufuna ukuklina kumbe ngithi mina ukuhlambulula indalo yakhe esonweni so abantu abazawomela esonweni bazakubhujiswa kunye lesono ukuze uNkulunkulu ahlambulule imbali izinto zonke ahlambulule imvelo yakhe into zonke ziqale kakutsha. Ngithanda mfundisi indlela uIsaiah kubeka ngathi uthi strange acting kunjalo uIsaiah ngo28 uthi asikho umsebenzi ongajwayelekanga angawuthandi umsebenzi angawuthandiyo umsebenzi ongavamanga ngiyindlela linto ulaka lufuna isono kunjalo kalufuni umuntu isono kunjalo kodwa anti kuthiwa umvundlu utshala esikhundla lesindebele kunjalo akusincedisi ukuthi nxa kuthiwa uNkulunkulu uyajezisa izono ujezisa ngayiphi indlela. Siyabonga zimbalo ke indlela uNkulunkulu athela ngazo ulaka lwakhe ebantwini abangamamkelanga eBhayibhelini. Okwakuqala nxa abantu bephikelela besona uNkulunkulu uyavumela ukuthi umuntu munye ngamunye abulawe izono zakhe. Singathatha isibonelo sika Judas Iscariot. Judas Iscariot siyakwazi ukuthi wenzani. So ngenxa yesono sakhe wagcina ezibulele. So isono vele siyabulala. Isono siyabulala. uRoma 6 ivesi ngo23 inkokheli yokona ikufa. So uNkulunkulu abalokhe ekuncenga ulokhu sala uyayekela izono zakho zikubulala. Ngiyindlela mfundisi nxa noma uNkulunkulu engazange angenele nxa umuntu ephikele isono sizambulala kunjalo ngoba vele ngokwemvelo isono siyabulala kunjalo. Owesibili nxa abantu bengaphikisana loNkulunkulu uNkulunkulu uyasusa ihawu lakhe avumele ezinye izoni zibulale izoni. Engcenye ngingayibala le ngoba iqhakathekile ku Daniel lapha ngu1 Daniel ngu1 verse lika 1 lo 2 izayifunda lapha ithi yona ngomnyaka wesithathu wokubusa ukaJehoyakim inkosi yakwaJuda kwafika uNebukadnezari inkosi yaseBhabheli eJerusalem walivimbezela inkosi yanikela esandleni sakhe uJehoyakim inkosi yakwaJuda. So kuthiwa ngenxa ukuthi ama-Israyeli hayilokho esona kuthiwa uNkulunkulu wabanikela esandleni sika Nebukadnezar. Ngezinye indlela bona uNkulunkulu ethumela abaprofeti abachumayeza lokho lesona bengalali. uNkulunkulu wakhipha ihawu lakhe wayekela izizwe zenze njani zabahlasela. So enye indlela uNkulunkulu ajezisa ngayo yikususa ihawu lakhe elivikelayo ayekele izoni zibulale ezinye izoni. Then okunye uNkulunkulu futhi angakwenza esikubona eSodoma laseGomora kumbe ngezikhathi zikaZamcolo uNkulunkulu uyathumela izahlulelo zakhe umbulaka lwakhe luvele ezulwini. Ngesikhathi eseSodoma leGomora wathumela umlilo ovela ezulwini wachisa iSodoma leGomora ngoba bachunyayezwa benze njani bala. Ngesikhathi sikaNoah wathumela uZamcolo abantu babhujiswa ngamanzi. Lokho kwesithathu lokho yikho futhi esikubona kusenzakala kuSambulo 16 lapha kuSambulo 16 uNkulunkulu uthumela ulaka lwakhe luvele ezulwini ngenkezo eziyisikhombisa ukubana azojezisa labo abamukela uphawu lwesilongo abaphikisane lentando yakhe. Then okugcina uNkulunkulu azakwenza ekugcineni nxa ufunda uSambulo ngo20 verse 11 siya ku15 uzabhubhisa izoni echibini lomlilo. Yindlela yokugcina uNkulunkulu azaqeda ngayo isono kundalo yakhe. Akuyiphindi indaba lemfundisi isikhathi siyavuma okwayitsho ukuthi ngiyabona ngeke akubala kuyindawo ibhuku kuthiwa Steps to Christ nxa ngaphambanisi elichasisa ukuthi abantu abangathanda uNkulunkulu ukuba sezulwini vele kuyabe kubathwalise ungabahlukuluza kunjalo kuyabe lokho ebuza ukuthi kathi ibhawa yalapha ingaphi kunjalo ngoba umumo wezulwini uvele kibo usoze ubaphathe kubi hayi yikho kuthiwa nxa siza kuyahlala ezulwini kumele sike siqalise ukuphila emumweni wezulu silapha emhlabeni. So ngezinye indlela uNkulunkulu okufe lokutshengisa uthando lwakhe yikuthi avumele ukuthi abantu abangamamkelanga babhubhe abavela izulu bengalifuni ngoba ahloniphe ukukhetha kwabo njalo. Cabanga ngokuthi umuntu othi ofuna ibhawa esesezulwini ongela bhawa ongela twala umuntu ofuna ukuphila ngecorruption ezulwini akula corruption uyaphila esehlukuluzeka okwephakade yonke uyamzisa ubuhlungu kakhulu khona lokho isono singavuka butsha futhi kunjalo. Mfundisi ngasikhangela uSambulo 15 lapha ukhuluma ngani kakhulu ngezoni lenhlupho lezi ezisikhombisa
Siyabonga. Nxa sikhangela uvesi ngu1 lapha. Siyabona ukuthi usambulo 15 usengenisa izinhlupho eziyisikhombisa. Izinhlupho eziyisikhombisa lezi zithelwa ebantwini abangakholwa kumbe ngithi mina abahlamukele uNkulunkulu. Njalo yisehlakalo esiyakwenzakala ngemva kokuvalwa komusa. Encenye ngahle nguhlanganise laphana lo verse ngu8, uverse 1 lo8 kuthiwa etempelini kwagcwala intuthu evele kukhazimuleni kukaNkulunkulu lasemandleni akhe. Ngendlela ukugcwala kwentuthu etempelini kungumfanekiso ukuthi yikuvalwa komusa. uJesu khathesi usetempelini kodwa kulesikhathi lapho uJesu azanjani azaphuma khona endaweni engcwele. Angaphuma endaweni engcwele yikho lapho azamemezela khona isimemezelo sikambulo 22 verse 11 athi olungileyo kahlale njani elungile, ongcwele kahlale njani ongcwele, omubi kahlale njani emu. uJesu angaveli atsho njalo umuzwa usuvalwa, awusela umuntu ozaphenduka ngaleso sikhathi. Yikho kuvezwa lapha ukugcwala kwentuthu. Ukugcwala kwentuthu ukuthi awusela ndlela yokuthi isono sinjani sithethelelwe, awusela mncengeli ezulwini, indlela yokucela uthethelwa kuNkulunkulu isivaliwe. Yikho ke ngemva kwalokho kuyathelwa izibonakaliso lezi kumbe inhlupho lezi eziyisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu. Enxa sizaphenduka sikhulume ngakho mfundisi lapho usichasise ukuthi kuhambelana kanjani leTestament elidala Exodus laphana, kodwa ke singakafiki khona lapho kuyacaca yini ukuthi inhlupho lezi uvele kazisalandi ukuthi umuntu ngaphenduka. Kunjalo. Asizonhlupho ezilanda ukuzothinta inhliziyo zabantu. Nxa sesizibala siyaphambuzana nje ukuthi inhliziyo zabantu bathuka ngamandla uNkulunkulu ngoba vele ithuba lokuphenduka liyabe selinjani selidlule. So injongo yazo singathi kuyini? Injongo yazo nxa sesibala njengokwesibonelo uzathola ukuthi uNkulunkulu uyabe sevumela ukuthi kugcwaliseke izifiso zalabo bantu. Njengokuthi nxa sisiya phambili izathi abantu laba bafisa ukuchitha igazi labangcwele abanatha amanzi ayini aligazi. So uNkulunkulu uthi akwenziwe njengokufuna kwabo ngoba uyahlonipha ukukhetha kwabantu. Sincedise ke mfundisi khona lapho Exodus lo sambulo 15. Exodus 15 u15 angithi kunjalo. Sambulo 15 kuhambelana Deuteronomy 32 mahubo 92. Yekela sithathe uExodus ngu15. Lapha siyananzelela ukuthi kulezinto ezikhulunywa lapha kusambulo ngu15 esibona ukuthi zivela kuTestament elidala. Kule ngoma lapha ehlatshelwayo. Ngezinye indlela ungananzelela indlela owakulotshwa ngayo la. Njengoba sithile ukuthi akuvezi ukulandelana kwezehlakalo. Imbono uJohane wayebhala umbono njengobani ubuya kuye, hathi ngokulandelana kwezehlakalo. Lapha siyabona ukuthi kulento okuthiwa lulandlo lesibuko la esiyibona le ngoma ehlatshelwayo lapha okuthiwa ingoma ekaMose neWulu, ingoma ehlatshelwa ngabantu abangabanqobi. So sinanzela ukuthi konke lokhu kuthathelwa kuTestament elidala. Ngizafisa ukuthi ngibuyele lapha emuva kuExodus kuExodus 15 iverse 1 le verse ngelika 11 sike sifunde khona phana esizwe ukuthi esidobhani khona phana. Exodus chapter ngu15 ngizayifunda lapha ithi uverse 1 uthi yena basebehlabelela uMose labantwana bakwaIsrayeli leli gama bekhuluma bethi ngizakuhlabelela kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu. Ihashi nenkweli yalo kuphonswe elwandle. Uverse ngu11 ngubani onjengawe Jehova phakathi kwabonkulunkulu, ngubani onjengawe okhazimula ngobungcwele oyesabeka ngezibongo oyenza izimangaliso na. Ube subala uverse ngu2 siya ku4 kusambulo 15. Ngabona kungathi ulwandle lwesibuko luxubene lomlilo labavela ekunqobeni isilo lomfanekiso waso legama laso bemi ngaselwandle lwesibuko benamahabhu kaNkulunkulu. Bahlabelela igama likaMose inceku kaNkulunkulu legama lewondlu bathi mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho Nkosi uNkulunkulu mnini mandla wonke, zilungile ziqinisile izindlela zakho wena Nkosi. Uverse ngu4 la uyaqhubeka ngubani ongayikwesaba wena Nkosi adumise igama lakho. So ingoma leyi iyahambelana xathu lengoma eku Exodus 15. So lapha sibona ukuthi bahlabela
ingoma efana lengoma eyahlatshelwa ngabantwana bakwaIsrayeli sebechwaphe ulwandle lwesibuko, ulwandle olubomvu. Yikho kuthiwa ingoma kaMose lani lewundlu. Laba abantwana bakaNkulunkulu bachaphe ubunzima bokuthi kade behlaselwa yisilo, kodwa bala lokho bethembekile kuNkulunkulu. Labo babonakala behlabela ingoma. Khathesi sebehlabela ingoma kaMose kuTestament elidala, lengoma yewundlu uJesu, ngoba banqobe isono, banqobe isilo lomfanekiso waso. Haleluya. Haleluya. Indaba emnandi mfundisi. Kunjalo. Enxenxa ukuthintila ukuhambelana kwakho angithi. Kunjalo. So nxa sikhangela ke inhlupho lezi ezisikhombisa, le nhlupho lezana ezilithumi ku Exodus, singakuqathanisa njani, kuhambelana ngapi? Siyabona. So lapha siyananzelela ukuthi eGibhite ngale uNkulunkulu wathuma uMose ukuthi Mose ngifuna uhambe kuFaro. Uyetshela uFaro ukuthi sengifuna ukukhulula abantu abami. Sinanzelela ungayifunda ku Exodus kusukela la ku chapter 8 ku chapter 9 ku chapter 10 usehla la. Usinanzelela ukuthi uFaro wala. uFaro seyalile, uNkulunkulu kwasekudingeka ukuthi enze okuthile ukuze uFaro abone ukuthi ulamandla. Avume ukuthi abantwana bakwaIsrayeli banjani bakhululwe. So yikho sibona khona uNkulunkulu ethumela inhlupho ezinjani ezilithumi eGibhite ukuze uFaro agobele kumbe athobele intando kabani kaNkulunkulu. So indaba le ezinhlupho eziyisikhombisa ithathelwa njalo futhi kuTestament elinjani elidala. So kuqathele ukunanzelela ukuthi uSambulo 15 uyahambelana lo Exodus 15, uSambulo 15 njalo uyahambelana lo Exodus chapter 10 lo chapter 11 lo chapter 12. Izinhlupho esiyahlangana lazo la nxa sisiya phambili ku chapter 16 izinhlupho ezihambelana lezi nhlupho eziku Exodus ku Testament elidala ngale. So sinanzele ukuthi iBhayibheli liyazichasisa, yikho esikufundayo lapha. Angazi mfundisi mbe kukhona lapho ukuthi kakho owayengayihlabela leyo ngoma ngaphandle kwalabo, kumbe is another chapter. Kuyahambelana. Ngoba kuSambulo 14 lapha iverse 1 usiya ku5. Siyabona kusiba labantu ababonakala besentabeni yeZiyoni belewulu. Liqembe elifanayo leli ngoba ngabantu abafaka uphawu lukaNkulunkulu bala ukwamukela uphawu lwani lwesilo. So bona laba abantu uthiwa babehlabelela ingoma kaMose newundlu. Ngakho owayengahlabela leyo ngoma ngaphandle kwabo ngenxa yani, ngoba babehlabela ingoma ekhuluma ngenkambo yabo abahambe kuyo. Kuyafana le ngoma leyi esiyibona ihlatshelwa kuTestament elidala. Yayihlatshelwa ngabachapha ulwandle olubomvu. Owayengachaphanga wayengeka ihlabela. Owayengekafika joyini ngoba babehlabela ngalokho uNkulunkulu kanjani abenzele khona empilweni yabo kumbe enkambweni yabo yesiKristu. So ingoma yinye leyi ehlatshelwa kuSambulo 14 verse 1 usiya ku5, la kuSambulo 15 verse 2 usiya ku4. Ingoma yokunqoba ngatsho yini mfundisi? Ingoma yokunqoba kakhulu. Ingoma yokunqoba. Nxa sisiya phambili lapha siza kuthinta ukuthi ingoma lezi laba abakaMose emuva ngale banqoba kuphi. La ngapha abakaSambulo banqoba kuphi. Kuyangenelana nje khoxo into kwakhona kuphume kuhle ekugcineni. Enxa kuhle sesingene kikho mfundisi khona ukukhuluma ukuthi kungenana ngaphi kuhambelana ngaphi abakaMose labakaSambulo 15 and izahluko zakhona ngo15 bobabili. Indaba ethathekisa emnandi kakhulu. So lapha siyabona njengokwesibonelo kuSambulo ngu15 kukhulunywa lapha kuthiwa ngolwandle lwesibuko. Ulwandle lwesibuko lo ngumnakano othathelwa ngale elwandle olubomvu. So uJohane nxa wayiloba lapha wayikhuluma ebona inkazimulo yesihlalo sikaNkulunkulu abe sekuveza sengathi lulwandle lwesibuko. So ngumnakano awuthatha kuTestament elinjani elidala. Khonokho kuyasincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi uJohane nxa wayibhala kakhulu encwadini kaSambulo wayebhala ngemfanekiso ayithatha kuTestament elinjani elidala. Okunye njalo enxesi ungakadluli mfundisi nxa esilulwandle lwesibuko lapho ukuthi ngesilungu ukuthi i-sea of glass. Umuntu obalayo umfanekiso yebo, kodwa indaba ongani iglass. Abafundi beBhayibheli bacabangela ukuthi uJohane wabona inkazimulo yesihlalo sikaNkulunkulu. So wasebona sengathi liglass ikakwaziyo khona. So akule into mhlawumbe ayengayisebenzisa ukuchasisa ayekubonile ngokuthi ngaphandle kokuthi athi yena lulwandle lwani lesibuko. Yikho phela iBhayibheli sithi yona uNkulunkulu asilungiselele khona asikwazi. Kwesinye isikhathi okunye kwakhona kakula ndlela akungenanga engqondweni yomuntu. Kunjani indlela ngoba abanye sebengamangala ukuthi kathi
ngale kuthiwa akula lwandle uSambulo 21 kanti lapho ulwandle ludingana so lapho uJohane indlela ayeveza ngayo inkazimulo yesihlalo sikaNkulunkulu. Hey, unga ukhangela ulwandle phela mfundisi nje wonke amanzi akhona kuphelela amehlo akho kunjalo uyabungabona agcina ngaphi kunjalo yeah kunjalo indaba ezimangalisayo ukusalandisa ngasengubamba umlomo lapha siyabona futhi ukuthi lapha ukhuluma ngesibuko esingathi sihlangene lomlilo nxa ikhuluma lapha umlilo futhi uthathela ngale ukuthi abantwana bakwaIsrayeli lawo behamba babeholwa yinsika yomlilo. So khonokho kumele ukuthi njalo njengabafundi beBhayibheli kusiqinise ngoba iphakathi kukaSambulo lo Genesis kule minyaka engadlula 2000 kodwa iBhayibheli iyafakazelana uJohane owabhala incwadi kaSambulo noMosi abazange babonane ngobuso kodwa ababhala izinto ezihambelana khoxo so kutshengisa ukuthi iBhayibheli umnikazi walo uNkulunkulu owasebenzisa uMosi ukuloba nguye futhi wasebenzisa uJohane ukuloba so kuyangenelana kuyahambelana khoxo. Amen, siyabonga. Ye kukhona okunye yini khona phana ukuhambelana ingoma usuyithintile kanje ingoma kaMosi neWundlu engcenye okunye singakuchasisa ukuthi okwenza ukuthi ingoma kaMosi neWundlu ungananzela impilo kaMosi lekaJesu zilokuhambelana njengokwesibonelo uMosi wazalwa ngesikhathi kubulawa amadodana ako-Israyeli amadodana abantwana abangamajaha abakhulayo lapha uJesu la ezalwa siyakhumbula ukuthi kwazingelwa futhi abantwana abangabafana kodwa uNkulunkulu wavikela uMosi uNkulunkulu wavikela uJesu ungakukhangela khona ukuzathothi kuyahambelana uMosi njalo wakhulula abantwana bakwaIsrayeli ebugqilini beGibhite ukanti uJesu wakhulula umhlaba wonke ebugqilini bani besono so ngendlela bonke abantu laba ngabakhululi bonke abantu laba uNkulunkulu wavikela impilo zabo ngesikhiwa kuthiwa their lives were miraculously preserved impilo zabo zavikelwa ngesimanga sikaNkulunkulu yikho ekucineni sihlabela ingoma kabani kaMosi neWundlu ngoba kulobudlelwano phakathi kwempilo kaMosi lempilo ekaJesu oliWundlu indaba emnandi mfundisi singakayigqibi khonapho engxanye ufuna ukubuyela ukuchasisa kwakuthinta ukuthi inhlupho lezi ezisikhombisa zibuya nini ezikuSambulo 15 kodwa nxa ufuna ukuthi nje ukugcizelele ukuthi zibuya nini njalo futhi engxanye kuhle abalaleli bakubambe ukuthi inhlupho lezi ezisikhombisa lezi asozokwethusela abantu kunjalo hayi inhlupho ezisikhombisa nxa sisizazibala sisiya phambili utshilo ukuthi zithelwa uJesu sephuma endaweni engcwele kunjalo akusithathe njalo mfundisi khona phana usichaphise khona phana ukuthi zibuya nini mhlawumbe khona uyofuna ukwengeza khona singakayigqibi engcenye ngangezwe waqala ukuthi sikhangela futhi indaba yalaba abantu abahlabelayo labana babephuma ebugqilini beGibhite so bahlabela ingoma yokukhululwa kwabo ebugqilini beGibhite laba abahlabelayo lapha kuSambulo sebehlabela ingoma yokukhululwa eGibhite lesono sebembonga uNkulunkulu ngananzelela ingoma ehayayo le ingoma edumisayo ingoma ehaya amandla kaNkulunkulu ukuthi uSathane ezamile ngendlela zonke ukuthi asinyathezele phansi ngesono kodwa uNkulunkulu sikhuphile ngoJesu esife esiphambanweni so yikho behlabela ingoma ukuthi uNkulunkulu ngumnini mandla uNkulunkulu nguye okumele adunyiswe ngoba bakhululiwe ebugqilini besono okunye mfundisi ngakubamba umlomo ingoma naleyo ukhuluma ngayo nxa ungani uyayikhangela khonapho bayabukeza ukwahlulela kwaNkulunkulu kunjalo leli hlupho ezisikhombisa leziyana kufanele labo ezehlela kibo zibehlele kunjalo kabasoli ngazo kunjalo kunjalo so sisiya phambili lapha nxa usukhangela iverse ngu5 usiya ku8 lapha sokukhulunywa ke ngokuvulwa kwethempeli lengilosi eziyisikhombisa so okwakuqala okumele sikubambisise ukuthi la nxa uNkulunkulu ethela ulaka lwakhe lapha ngezibonakaliso lezi eziyisikhombisa kayisilo laka olugcweleyo kumele sikunanzelele khonoko ngoba ngaleso sikhathi umhlaba uyabulokhu sesekhona labangcwele bakaNkulunkulu babe lokho besesekhona uNkulunkulu angazathela ulaka lakhe ngokugcweleyo kuyakungasaphileki emhlabeni akulanto enjani engasala so khonapho futhi siyalubona uthando lukaNkulunkulu la nxa uNkulunkulu ezathela ulaka lwakhe kasoze enze ukuthi umhlaba usudilika ngaleso sikhathi ngoba kuzamele laba abantu ababi laba babone ngempela ukuthi la nxa uNkulunkulu esenza kanje uyakwenza lokhu ngoba akule enye indlela angenza ngayo enxa imfundiso okukhuluma sokuhle kuletha imbuzo oba khona kubafundi beBhayibheli ukuthi inhlupho lezi
sizazibala ngokugcwala kunjalo kodwa sisangena kizo sambulo 15 uvele uhlwathi uya isingeniso kodwa ke mhlawumbe umcabango oba khona ukuthi zizaba izinhlupho zomhlaba wonke yini njenge COVID zaba iCovid yomhlaba wonke kumbe mhlawumbe kuyakwenzeka kwelinye indawo kwenzeka kwenye indawo siyabo njengoba kuchiyo lapho ukuthi izinhlupho eziyisikhombisa akuthi ukuthi zonke ngobukhombisa bazo ziyakwenzakala umhlaba wonke kulezinye ezizakwenzakala kwezinye indawo ezinye ezizakwenzakala kwezinye indawo ngoba ngendlela ezenzakala ngayo nxa sesikubala uzathola ukuthi nxa kungenzakala ukuthi ziyenzakala umhlaba wonke zonke wahluphalwe umhlaba ungahludilike ngoba umumo ngeke uvume ukuthi abantu banjani baphile ngaleso sikhathi siyabonga mfundisi kuqhathekile ukuthi sikunanzelele khona lokho yebo sachasisa njalo ukulethwa kwazo siyabo so sigcizelela kakhulu ukuthi ziza ngemva kokuvalwa komusa ziza uJesu sephumile endaweni enjani engcwele njalo izinhlupho eziza kwababi kuphela ungakhumbula eGibhite abantwana boIsrael kwakule ndawo kuthiwa iGosheni lapha babehlala khona iGosheni yayingahlaselwa izibonakaliso lezi kumbe izinhlupho lezi yayivikelekile ngoba yayilabantu bakabani bakaNkulunkulu so la ngalesi sikhathi inhlupho lezi ziyahlupha ababi kuphela kodwa abangcwele bakaNkulunkulu babe benjani bevikelekile ungafunda futhi uDaniel chapter 3 umlilo wachisa ababe phosela uDaniel kodwa uDaniel kabanjani kabachanga so uNkulunkulu abantu bakhe uyabavikela wachisa oShadrach uMeshaki loAbednego uDaniel wayengekho kanje wachisa amajaha amathathu so uNkulunkulu uyavikela abantu bakhe so la ngalesi sikhathi inhlupho lezi ziyahlasela ababi kuphela abangcwele bazabe bevikelekile abathembekileyo uNkulunkulu uzabalondoloza abagcini Mfundisi nxa ukhuluma kanje ngikhumbula isihlabelelo sika number 82 abathanda wena Jesu kunjalo uJehova uza kubahanqa kakhulu ngesihlangu somsa kakhulu umcabango omnandi omangalisayo kakhulu ukuthi uNkulunkulu uzabahanqa abangabakhe balaleli liyayizwa indaba isifika lapho echisa khona ukuthi uNkulunkulu uzathela inhlupho ezisikhombisa emhlabeni kulabo abamzondayo kodwa wena usomzondayo uyabethelela abamzondayo abamthandayo uJesu uzabahanqa ngesihlangu somsa engakwenza kathesi nxa sivala lesi sifundo ikukunxusa ukuthi yamkela umusa kaNkulunkulu ukuze leso sihlangu somsa sikuvikele nxa inhlupho ezisikhombisa zithelwa emhlabeni inkeso lomusa ayikubusise ayikuphathise ikunike ukukhetha okuhle sidibane njalo ukuvikelizayo endaweni efana nayo ngesikhathi esifana nayo siyabonga